Reka nkwifurize igitondo cyiza we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV nkubwira nti ubu ngubu mwabyumvise neza ko twamaze kugenda twigarukira ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka mbanze nsuhuza abanyarwanda mudukurikiye muri mu Rwanda, nsuhuza abarundi mudukurikiye muri Burundi, nongere gusuhuza abakongomani mudukurikiye muri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo rero twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera, aho umutwe w'M23 ukomeje kugenda ufata ibice byinshi cyane ubikuye mu maboko y'igisirikare cya FARDC. Abantu bakomeje kugenda bapfa umusubirizo kandi bakomeye cyane ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire nti ndakubwira ku nkuru y'umusirikare bita General Bizoza w'ingabo z'u Burundi ubu ngubu yaguye ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ndaje nyikubwire ku buryo burambuye, nkubwira se uyu musirikare yaguye hagana he, ese yishwe n'ibihe bitero. Iyi nkuru ndayikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turajya muri Minembwe nkubwire ko Minembwe ubu ngubu tayari iri mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho ndetse n'ingabo za M23. Ubwo ni nyuma yuko twirwaneho yimanukiye mu Minembwe ikaza kuba yabohora abaturage bari muri Minembwe. Iyi nkuru nayo ndayikubwiraho ku buryo burambuye, ariko kandi mwokagira Imana mwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ahangaha Igoma gikomeje kugenda cyatsa umuriro ku basirikare ba M23 baherereye Igoma. Iyi nkuru nayo ndayikubwira ku buryo burambuye. Turerekeza ahantu bita Ibukavu, nkubwire ko Ibukavu abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bishimiye M23 ku buryo bukomeye cyane. Ariko kandi mu makuru yandi turi bwerekeze Uvira, nkubwire ko Uvira imirwano ikomeje kugenda iba imirwano ko ndetse abatari bake bakomeje kugenda bagwa ahangaha Uvira. Ngaho nguko ni munyemerere amakuru yacu tuyagarukeho ku buryo burambuye, ariko tutaragarukaho ku buryo burambuye munyemerere mbanze mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking kugira ngo amakuru yacu akomeze kuba yagenda abageraho gatanu kuri gatanu. Yewe uba wabateguriye aya makuru akaba ari nanjye uba ukomeje kugenda uyabagezaho, nitwa Mr Kenzo mbahereje ikaze. Ubwo duhere kuri uyu mu generali w'abasirikare ba FARDC yamaze kugenda agwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC birasa nkaho bikomeje kugenda bihiga abasirikare bakuru kuri buri ruhande. Ku munsi w'ejo nibwo nahoze nkubwira urupfu rw'uwitwa Colonel Nanga yaguye mu bitero bikomeye cyane abarwanyi ba FARDC bari bagabye hariya mu mujyi wa Goma, bikaza guhitana nyine uyu Colonel Nanga. Binavugwa ko uyu Colonel Nanga wa M23 rwose ubu ngubu byamaze kugenda bigaragara ko yaba yaritabye Imana koko. Ubu ngubu rero uwitwa Bizoza w'ingabo z'abarundi ni generali waje ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayoboye ingabo z'abarundi. Ubu ngubu amakuru ndi gukura ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko uyu generali Bizoza yamaze kugenda agwa ahitwa Uvira mu mirwano ikomeye cyane yari irimo ihuza inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abarwanye ba FARDC hariya Uvira ku munsi w'ejo. Amakuru yaba yaragiye ahagaragara ku munsi w'ejo ariko mu masaha ya nimugoroba, ariko igisirikare cya FARDC kikagenda kibigira ubwiru, naho abarundi bo rwose barize bahogoye. Ahangaha Uvira abarundi baherereye barize bahogoye kubera uyu mu generali Bizoza wabo igisirikare cya M23 cyamaze kuba kigenda gihitana. Noneho rero mwokagira Imana mwe ni munyemerere twerekeze ahantu hitwa mu misozi ya Minembwe. Ahangaha mu misozi ya Minembwe itsinda ryitwa Twirwaneho ryakomeje kugenda rikameza ku buryo bukomeye cyane. Wakwibaza ngo iri tsinda rya Twirwaneho riri kugenda rikameza ku buryo bukomeye cyane gute? Ku munsi w'ejo nibwo iri Twirwaneho yigaruriye Minembwe bidasubirwaho. Iyi Twirwaneho utaza kugira ngo n'abasirikare bafite
imyitozo ikabije kubera ko n'abaturage ngo bakomeje kugenda babona ibyo Kisekedi Kirombo akomeje kugenda akorera abanyamurenge bahanga ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagahitamo gufata ibirwanisho bagatangira kurwanya igisirikare cya leta ya Kinshasa FARDC. Ubu ngubu tuvugana rero itsinda ryitwa Twirwaneho niryo riri kuyobora Minembwe yose. Ubwo ni nyuma yuko kandi bari bafite umujinya mwinshi cyane yuko uwo bita Colonel Makanika, umuyobozi nakaba n'umuvugizi wa Twirwaneho, yari amaze kugenda yicwa n'igisirikare cya FARDC. Aba bagabo rero bagize Twirwaneho bahise bafata ibirwanisho byabo bashyigikiwe na M23 ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane biba biri inyuma ya M23, babasha kwigarurira Minembwe. Ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Minembwe kiri gukontororwa n'aba barwanyi batwirwaneho ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu ho rwose bikomeje kugenda bihindura isura, ibintu bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego, aho abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikikomeje kugenda gitungurana ni uburyo abasirikare bakuru bakomeje kugenda bakindagurika ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri ruhande, haba ku ruhande rwa M23, haba ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abarwana ku ruhande rw'iki gisirikare cya FARDC, bose bakomeje kugenda bahigana bukware ku buryo bukomeye cyane. Uwitwa Generali Sultani Makenga ndetse n'uwitwa Generali Pacifique Masonzo bakomeje kugenda bakora icyo bita guhigana bukware. Icyo bita guhigana bukware rwose nicyo gikomeje kugenda gikora ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko usibye ko uwitwa Generali Pacifique Masonzo yamaze kuba yakuramo ako karenge, kugeza ubwo ubu ngubu tuvugana biri kuvugwa ko ari kugenda abarizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariho yahungiye uwo bita Generali Sultani Makenga, ngo kubera ko yari arimo amuhiga, yari yamaze kugenda amushyiraho ingenza, aho uyu Generali Pacifique Masonzo agiye, izi ngenza zikagenda zimugendaho ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero byaje kumenyekana bihita bituma uwitwa Generali Pacifique Masonzo ahita ava ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igitaraganya yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu niho akomeje kugenda abarizwa, niho akomeje kugenda atangira amabwiriza ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero mwakagira Imana mwe ni munyemerere tugere ahitwa Ibukavu. Ahitwa Ibukavu ibintu bikomeje kugenda bigenda neza. Ubwo ni nyuma yaho umutwe wa M23 umaze kwigarurira Bukavu ku buryo bukomeye cyane. Abaturage bahangaha Ibukavu baravuga ko babayeho neza ku buryo bukomeye cyane, ngo usibye Kidobya. Ubwo Kidobya baba bavuga ni FARDC nyine ibikomeje kugenda idatuza, ibikomeje kugenda igaba ibitero simusiga ahangaha ku gisirikare cya M23 giherereye Ibukavu. Ariko igisirikare cya M23 nacyo kigakomeza kugenda gitangaza ko nta kintu na kimwe gishobora kubaho ngo kibe cyava muri iyi Bukavu. Noneho rero ni munyemerere mbabwire Igoma ho gato. Igoma ibintu bikomeje kugenda bizambana, igisirikare cya M23 niko navuga, kubera ko abarwanyi ba FARDC ahangaha Igoma bakomeje kugenda bavuga ko bagomba kwigarurira iyi Goma. Ntabwo bari kubivuga mu magambo gusa, ahubwo hakomeje kugenda hategurwa ibitero karahabutaka, ibitero byo ku butaka nyine, ibitero binyuze ku butaka bikomeje kugenda byibasira izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Ibi ngibi ngo bikomeje kugenda bikorwa n'uwitwa Cyril Ramaphosa wa South Africa, niwe ukomeje kugenda uvuga ko uyu mujyi wa Goma agomba kugenda awukuramo inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko ibitwaro karahabutaka bakomeje kugenda bakoresha ndetse n'abasirikare benshi cyane bari kugenda bataka uyu mujyi wa Goma ari abasiriro Ramaphosa. Wakwibaza uti Cyril Ramaphosa ni ibiki akomeje kugenda akurikirana ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Nta wamenya neza niba Cyril Ramaphosa nawe aba akurikiye zahabu ziri ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se hari ibindi akomeje kugenda akurikira, cyangwa se mu by'ukuri koko akeneye kuba yagarura umutekano ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yamaze kugenda ahakura izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Noneho rero mwokagira Imana mwe munyemerere tuvuge ku Burundi ho gatoya. Uburundi nabwo bukomeje kugenda budashirayo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira nti ni nyuma yuko Uburundi bwatangaje ko bwatangiye gukura ingabo zabwo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi
Demokarasi ya Kongo, ariko byongeye kumenyekana ko rwose Uburundi butigize bukura ingabo zabwo ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo bwahakuye zimwe buhita buhohereza izindi ku buryo bukomeye cyane. Nibingibi naba nkubwiye ku gihugu cy'u Burundi ko kidakomeje kugenda gishaka kuva ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bavuga ko Uburundi bukurikiye zahabu ziri ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko zishobora kugenda zihava nabi. Nimureke nsoreze ahangaha amakuru nari nabateguriye muri iki gitondo, gusa nkubwire ngo amakuru yacu kabari akagaruka umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Wowe kora subscribe, ukomantinge, unarayikinga kugira ngo rwose amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye.